Biamono sana mulikitu Dipon Asanya ekero tutigarite asorobotironde ronga bunuru chinga kiboigo obutuki bwacha kiwe igoro yo gwateka ko murero uyo bakugwateka litukulia rero ase skuli y'abamura ya Sameta naboigo eskuli y'abamura ya Nyamache ikigotoka ase bunge ya Bubasi ase egekorekyo kyaberege koleta amaboli amange ngiye kwira chiskuru chinyinge kogendra gusambeka ase chinsemo ao na masomo ugoturubaniwa umulikitu Gilbert Kobi nabakaguta Talera chiskuru echo na gutwariganiria robot yoru asobwime nime ase ensemo ya Bubasi ase chiskuru ya ko bachikuba tumuriro ase litukulia rero eskuru ya gwatumuriro ya Nyamache boys ase kidomo ibe Kenya ko bachikuba tumuriro ekegenga kyogo chikuba tumuriro yiga kitaranya ko bage kumanyikana singa kikyabwango yiga nigo abana barenga ase nyombe chubura kwanya ko baguminyokibwa nabo igogo konyo kubase umuriro uyo asabanya ko bakuyirukia sense mingao gutera nayo gutenerwe skuru ya Nyamache boys ni ngombwa cyane asubwa ngo manona byo gusanga ne kinse montenira cyako butuki bakikunyara ko bakwene ikiriro umuriro ikunyara ko bakubekwarro wegera kinga twari ko batokwa endembeo nigo gutenirwa board of management we skuru ya Nyamache boys kwa ipyanga ambanya ko bakubulira abana bali banya ko bagusambirwe bintu meito amo namarangeti ilibanya ko bakwira ne skuru na mwana tayo chunya ko bagutenirwa ko ende skuru kuwetera kinga kiekyo aboyigo asensemo ya Sameta skuru ya mura ya Sameta ya ko nyanya ko bwato muriro aboyigo utukigo cyakiriye iliko nyana ko bakwene kya iganga yo gusamba skuru ya kinga kiekiga. Mimi naitwa Angela Wanyama, Deputy County Commissioner Sameta Sub-County, na tuko hapa Sameta Boys High School and tulipata habari around 5 am kwa dormitory inachomeka and we mobilized the stakeholders. As you can see them around, we mobilized the school board, the security team, education officers, the disaster team, and we were on site. The fire was put off and we thank God all the students are safe. They've been accounted for and some of the properties were destroyed. And for now, the security team and the board members are still working on the way forward. Investigations are ongoing, and as at now, we don't know the cause of the fire. So we will wait until investigations are over. Chiskuru chinyinge meye county ya Kisii nyane kubachiko bwato muriro umusingi no liutranya ko kwene kibwiga chinga tokwa ndembeo boyigo abatuki bagenda gukora ubutuki bwabo kuri bategetembe rwasensemo ya Bubasi meye county ya Kisii Marita na Gilbert Kobi.